Ekitabo kya Zaaburi eshuranshanju na munana ebirikwijusa oku Ruhanga yayebembiire abantu be omu rugyendo rwabo. Zaaburi ya Asafu eyagunzirwe n'obwengye. Imwe bantu bangye mwe nimuhurire okwegyesa kwangye, mutege amatu ebigambo ebirikuruga omu kanwa kangye. Ndyayashamya akanwa kangye ncwe enfumu ngambe ebitarikushobooroka ebyira ebitwahuriire tukamanya ebi batatenkuru itwe batugambiire. Tituri bishereka abaana baabo kureka turyagambira abo obusinge oburiija eby'ekitiinisa ebi Mukama yakozire n'amaani ge n'eby'okutangaza ebi yakozire. Ahakuba akataho eby'okumuhamya omuri Yakobo, yaragiire ekiragiro muri Isirayiri ebi yaragiire batatenkuriitwe kwegyesa abaana baabo ngu abo obusinge oburiija babimanye nibo baana barizaarwa bakimuka bakabigambira abaana baabo ngu babone kwesiga Ruhanga n'okuteebwa emirimo ye, kureka boorobere ebiragiro bye kandi bareke kuba nka bishenkurubo abo obusinge obugangiire obw'obugomi ababiire biine emitima etahamiire hamwe kandi abagizire omwoyo ogutarikwesigwa ahari Ruhanga. Ab'Efurayimu ababiire bahagatiire amata bakahunga izooba ry'orugamba. Tibararinzire endagaano ya Ruhanga bakanga kugyenda nk'oku ebiragiro bye biri. Bayebwa ebi yakozire n'eby'okutangaza ebi yaboorekire. Akakora eby'okutangaza omu maisho ga bishenkurubo omu nsi ya Misiri n'omu mariisizo ga Zowaani. Yabaganisa enyanja yagibarabyamu, yayemereza amaizi gaba nk'omugongo. Nyomushana abebembeza ekicu kandi nyekiro abebembeza omuriro guri kwaka. Akaata enkiri omu ihamba yabanywisa amaizi mingi gari kuruga aha nshoro z'okuzimu. Akaigura enshuro omu rukiri amaizi gahimintika nigashuma nk'emigyera. Konka bayeyongyera kumucumuraho nibagomera rukira boona bari omu ihamba. Bagyeza Ruhanga omu mitima yaabo nibamushaba ebyokurya ebi bayetengire. Bagamba nibagaya Ruhanga nibagira bati, ebyo Ruhanga nabaasa kutugaburira ebyokurya omu ihamba. N'ekyamazima akateera orukiri amaizi gahimintika, emigyera yashandaara, bitu nabaasa kuha abantu b'ebyokurya abahe n'enyama. Nahabwekyo Mukama ku yakihuriire yakwatwa ekiniga. Omuriro gwahembwa kwosya Yakobo, ekiniga kyacumbukira Isirayiri ahabw'okuba tibarikiriize Ruhanga n'obukwaku bw'okwesiga okujuna kwe. Konka yaragiire ebicu by'omu iguru, yigura enyigi z'iguru, yabagwisize emaanu ey'okurya, yaguma nabaha engano z'iguru. Abantu barya aha mugaati gw'ekinyamarayika, yabagaburira bahaaga. Yaleeta omuyaga gw'oburugwizooba gwahuuha omu iguru, ahabw'amaani ge yahabula omuyaga gw'obukiizi bwa buryo. Yabagwisize enyama nyingi nk'omucuucu, endahi ezirikwingana nk'omusheenyi gw'omu nyanja. Yazigwisa ahagati omu nsiisira zaabo, embaju zoona ez'amahema gaabo. Batyo barya bahaagira kimwe ahakuba akabaha eki bayetengire. Konka ku babiire batakahwire kwetenga n'enyama zikiri omu kanwa kaabo, ekiniga kya Ruhanga kyabagwaho, kyabiitamu ab'amaani, kyahwerekyereza abasigazi ba Isirayiri. Konka ebyo byona n'obu birabe byabiireho bakaguma nibashiisha, tibiikiriza by'okutangaza ebi yakozire. Nahabwekyo yafiisa ebiro byabo busha n'emyaka yaabo bagimara biine obwoba. Ku yabiira biita bamusherra
beetiisa beezirika kusherura Ruhanga kandi biijuka ku Ruhanga ari orukiri rwabo Ruhanga rukira boona ku ari omucunguzi waabo konka bamuha ekitiinisa ky'aha minwa nibamubiiha n'endimi zaabo ahakuba emitima yaabo ekaba etamuhamiireho kandi batari beesigwa ha ndagaano ye konka we ahabw'embabazi ze nyingi yabasaasira okutahikirira kwabo tiyabahwerekyereza kingi akabayezibira kubagwerra kubi areka kubamariraho ekiniga kye kyona aijuka kuba ari abantu buntu nk'omuyaga oguhingura gutagarukye kandi kingi obu bamugomera omu ihamba bakamugwisiza kubi ahatatuura abantu bakaguma nibamugyeza bakwasa ekiniga orikwera wa Isirayiri tibiijuka bushoborozi bwe n'oburyakuba izooba eryabakirizeho abazigu baabo obu yakora obumanyiso omuri Misiri n'eby'okutangaza omu mariisizo ga Zowaani akahindura emigyera y'Abeshagama tibabaasa kunywa amaizi gaayo yabateeza emizinga y'enshuhera z'Abaruma n'ebicere ebyabahwerekyeriize yariisa emisiri yaabo kanyananga n'ebi baahingire yabiriisa enzige yateeza emizaabibu yaabo orubaare n'emisikamori yaabo yagiisa embeho y'enyababa yareka ente zaabo zaaterwa orubaare n'amasyo gaabo gaaterwa enkuba yabashukaho ekiniga kye kingi okuguubwa kubi okutamwa n'enaku nigwo omutwe gw'abamarayika abarikuhwerekyereza akacwera ekiniga kye ekirari tiyabaziika kufa kureka yahaya amagara gaabo kubonabonesibwa yiita emizigiijo yoona omuri Misiri abaana b'amaani gaabo ag'okubanza omu mahema ga Haamu konka abantu be yabeebembera nk'entaama n'abashohoza yabahabura n'abarabya omu ihamba nk'amasyo g'entaama yabeebembera gye tibaatiina konka enyanja yamera abazigu baabo yabaisya aha mwatano gw'ensi y'erikwera n'aha kibungo eki yakubwire n'omukono gwe gwa buryo yabingamu amahanga g'abahunga yagibabaganisiza kuba obuhunguzi bwabo yata enganda za Isirayiri omu mahema gaabo konka bagyeza Ruhanga rukira boona bamugomera tibaata mutima ahabi yahamize kureka bagaruka enyuma bagobya nka bishenkurubo bategama nk'obuta obureebyanye nabwo ahabw'okuba bakamukwasa ekiniga n'emyanya yaabo mikuru ey'okuramizamu bamwisa ihari n'ebishushani byabo ebibiizire Ruhanga ku yakihuriire yagira ekiniga kingi yayangira kimwe Isirayiri n'ahabw'ekyo yasigaho eihema ry'omuri Shiiro eri yabiire atuuramu mu bantu yahayo eshanduukye y'amaani g'ekunyagwa kandi ey'ekitiinisa kye omu mikono y'abazigu yareka abantu be kwitwarrara yagirira obuhunguzi bw'ekiniga omurro gwayokyeza kimwe abasigazi baabo n'abishiki baabo tibagaruka kweshongorera ha bugyenyi abanyamurwa baabo bitwarrara n'abafaakazi baabo tibabacyurra bwanyima Mukama yasisimuka nk'owaaba gwejegiire nk'omushaija ow'amaani orikuyombesibwa viinyo yateera abazigu be yabagarra enyuma yabataho ekihemu eky'ebiro n'ebiro kandi yayanga ihema rya Yozefu tiyatoorana ruganda rwa Efurayimu kureka yatoorana orwa Yuda n'ekibungo Sayuuni ekyakunda yayombeka omwanya gwe ogurikwera gwaba nk'enshozi ndingwa kandi gwaguma nk'ensi eyahamiize kimwe yatorana Dawudi omwiru we yamwiha omu ntaama omu kuriisa ebugume zirikonsya ngu ariise Yakobo abantu be na Isirayiri obuhunguzi bwe
yabaliisa n'omutima gw'amazima, yayebembeza obwengye bw'emikono ye.